danas snimamo part 2 onog videa o pandi. Znači moram snimiti skroz, se Peso oporavio, sad je ko nov, znači ono, noga ona šta ga je bolila, skroz se to sve riješilo. Sad ćemo malo snimati i u dvorištu, da vidite kako se sa Nalom igra, pa ćemo malo u šetnju. Uglavnom ono, baš mi je drago da sam uspio tako oporaviti da bude ko nov. Inače oni Nala se odlično slažu, a... Čak i zaljubili, to ne znam. Ali on je ono, iako je stari, ja ne mogu vjerovati, što se cijelo vrijeme s njom igra. Igraju se tu po dvorištu, bila je visoka trava, pošto je danas lijepo, mislio sam ajde malo ćemo to pokositi, ali to ipak treba baš ona jača kosilica, tako da su se dosta igrali u ovoj visokoj travi. Kad je panda tek došao, onda se jako bojao i baš je teško onako hodao. A sad je kono. Evo sad ćemo pokazati kako oni mogu trčati, znači trče ko dvije antilope. Evo, Nala sad tu malo usporena, zato što je već umorna, ali ona trči od jutra, tako da... Mislim, Nala je velika, onako veća od njega, ali kad se ovako stavi jedan do drugog, onda izgledaju kao da su isti. Ali nisu isti, zato što je Nala veća, sigurno jedno, ne znam, čak 10 kila više ima, jer on recimo kad se sklupča, onda, ili kad se okupa, pa mu se ona dlaka onako stijelo, onda je on zapravo manji puno od nje, vidi se da je to manji Peso, ali ovako izgledaju slično, da me često zna neko pitat kao, jel ja uzgajam takve baš pse, pošto su istih boja, ali ja kažem, mislim, nema slučajnosti, kad je panda došao, ja sam rekao, to je 100% znak, znači, on je došao 100%, baš zato, eto, Bog je poslao da mu pomognemo, da ga spasimo, tako da, jer on je kažem, baš sličan ko Nala, baš. Tu oni sad trče ko ludi. Inače, kad oni trče ovako po toj travi visokoj, treba stvarno paziti na te krpelje, jer krpelji mogu stvarno baš prenijeti neke, znači nije to da pretjerujem, nego mogu prenijeti baš neke bolesti koje su jako zeznute za pse, može dobiti temperaturu i svašta, tako da uvijek treba pregledati psa poslije nakon što ide u visoku travu i onda najbolje okupati s onim šamponom baš protiv krpelja. A sad ćemo malo ići tamo dalje negdje u prirodu da se malo prošetaju, negdje sam nađem negdje zeleno di je da mogu lijepo snimati. Evo sad ću vam pokazati kako panda se šeta, idemo malo u prirodu, a on skroz mu se ova noga oporavila. A usput ćemo malo i snimiti ubrzanje kod Alfe u prvoj. Idemo sad gledati, ima neka onako livada, baš lijepa da se malo prošetamo s njima, ali danas je baš onako jako vruće, a neću predugo jer baš je pandi onako dahće, jako vruće mu i on ima već puno godina, pa treba paziti, treba uvijek vode imati sa sobom. I evo ih i u šetnji kao dva duplića, Nala i Pandus hodaju ovdje po ovoj livadi. Nala vuče non stop, znači on baš lijepo šeta, ona vuče ko da vuče sanjke. Ja jedva ju zadržim koliko jako vuče, ali ipak nekako mislim da ju je bolje voditi na ovoj uzici ovdje koja nije flexi nego onako duža, zato što mi svaki flexi potrga, čak i onaj veliki kad kupim, ona baš je jaka. Sad ću vam pokazati još jednu malu kozu gore, baš volim brinuti se o životinjama, to mi baš nekako smiruje i daje mi neku pozitivnu energiju. Pa evo tu imam jednu kozicu isto, Nala je veća dosta od te koze, mislim treba baš paziti, znači kad je veći pas može baš ozlijediti kozu, recimo to. Nala je dobra, ali nikad se ne zna, to isto treba biti oprezan. Inače Nala je dosta čak lajala i režala na ovu kozu, a koza misli da je i ona pas, jer ona skroz, znači se s njom igra, ponaša se kao pas, ima i svoju ogrlicu čak. Jedino što baš neće se šetati kao pas, nego sam stoji ili vuče, hoće stajati samo, kao magarac recimo. Ali eto, fora je, uglavnom skroz je pripitomljena, znači uopće neće bježat. Pa da, bravo koza, bravo. I za kraj videa ću vam pokazati, imamo tu još jednu vektru, ova je malo onako u boljem stanju i možda onako malo ljepša boja, jer ona ima, vidite kako ima ove čiste farove, a sad gledajte ovu moju, znači ona ima skroz, onako dosta su mutni farovi i onako je više tamnija boja,
kao neka tamno plava. Još pričamo ono kako taj auto, koliko god da ima neke te mane, mislim, koje ima, jel? Dobar je, zato što je dobar i za teren, ono, može i po nekim, ono, off-road cesta, a dobar je ovako ugodan i za vožnju. Jer ove Vectre se nisu dugo zapravo proizvodile, mislim, pošto nisu baš ovako lijepe, nisu nešto lijepo u licu, od naprijed kad se gleda auto, ali jako su onako funkcionalni i nisu nešto preskupi dijelovi, osim ako vam ne ode Bosch pumpa, onda je problem. Eto, to je to.